menangnya rilalang akorange. Allahu waliyul ladina amanu yukharijuhum minaz zulumati ilan nur. Salam malabi ya kaya pada remasal ng Allah Ta'ala. Narik kumako pewe kwa dijaj ang kamakada. Magi kung Allah Ta'ala na ita-itay atan na matapo ang kewe ri Palestina. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Allahu waliyul ladina amanu yukharijuhum minaz zulumati ilan nur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sininna papujewe napunangi huang Allah Ta'ala. Uang yang kewe pada pewereki dua telu kole ripat berenang. Uang yang kewe pada pewereki dua telu kole ripat pinjaman. Pari nata pada angka haderek rilalna yewe watwewe untuk papole sedewe pakasiliang yanaritu sempajang Jumae mati insyaallah. Memuari huang Allah Ta'ala engkai pada nafat tu gengkeng masuk tepuk iri lalang atitah. Nasabak si tongan-tongan na yasen itu mawatang itanang tepuk iri lalang atin na tasedewe rupa tau. Pagangkan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nala pulo taun napalabang rito yun na tepuk nasabari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam italla riwawak kabiri tau jangan tau de nasihat napakua susana na iya kia lebih pisusana pada ifatu gengkeng tepuk iya angkaiwe pada angkari lalang atit tamakukwewe inarwa kadaunange yasengi mawatan itanet tepuk iri lalang atin natasedewe rupa tau
lebih bihwatanna ipat tepe ia angkai pura angkami menna rilalat tepe ta rilalang atita idita sedewe rupata masalah malabi yang kaya pada dia masir Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwereng angilengeng rikafere riwereng angilengeng waramparang jabatan bahkan makunrai aga nahuelo nabita dengan catatan angkai wedding nasalai rekwero tepun. Nah ya ki aga nape baling nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ri watewero. Law wada usyamsa fi yamini benenge pada angkai pakatan ninget kak nasan nabita mata asuri 5 atauku wal qamara fi yasari nainapa napakatan ninget kak ulengeri 5 abiyoku rijari abiyoku an adruka hazal am nasuro kak salaiwi yewe tepeku nasuro kak patadengi yewe tepeku nasan nabita lam adrekhu ya lam adrukahu de usalaiwi rekwero tepeku de upasiang kei waramparangge nania tepeku de upasiang kei jabatange nania tepeku Umasallam malabi yang kaya pada remeset Allah Ta'ala. Inilah sesungguhnya perlu mencaji arolang risesenai di umatna perlu mencaji akacuerang risesenai di umatna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak lalu naripasiang ke tepe ia angkaiwe puraria tepe kiri lalang atita ateka pura angkaiwe riateka keng rilalang atita nania warang parang ia angkaiwe mabiasa mapaka biling piling ripalawangan na ikeng rupa tauwe ajak naripasiang ke tepe nania jabatan yang kaiwe ripalawangan na idi arupa tauwe magai nasabak sitongat-tongan na ia tu tau matepe tau ricarina na buang Allah Ta'ala ya tau rijagain na buang Allah Ta'ala masa narampe rilalang na akorang malabi Allahu waliyul ladina amanu wang Allah Ta'ala jagaiwi tau matepe yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur nafasui pole riafu sangange pole ripatta kape na lauri tajange pekogi batena Allah Ta'ala makinan nang pekogi batena huang Allah Ta'ala jagaiwi tau matepe itu tidak berarti maka da aga ibu elo ia tuh napa boleh ngekifuang Allah Ta'ala cilalona de ya na iya kia fuang Allah Ta'ala batena makenan nang lauri ikan tau mata pe naita anu iya angkewe na huelo ta sedewe tau mata pe ya dek toga nak kasolang narik ko na werengi ya nasaba silaingan itu si tongan-tongan na acarin na si bawa maturu-turu yero na reko idi seisan na rupatawe sedewe tomatoa ala rapan na lauriana na mabiasa de na carina na iya kia maturu-turu mi aga na lawi janna SD ala rapan na melawi motor na turusi pagangkan na de na fikiriki nakasolang madi monri fuang Allah Ta'ala de na pakoro
na iya kia naita atanna kira-kira anu yang kewe ni lau ataku yewe de to kanang kasolang lau rialena narikko werengi narikko si kira-kira angkai makasolang yana tu nama biasa angka tau makada magi ya ruang Allah Ta'ala samanna nai tai tai ki di tau ang kewe si mata sompai aswani ya idi sompai aswani na iya kia samanna iya toha tuli na wereng pat berena tau iya ang kewe si mata madorakai. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, masalah malabi yewe perlu pada dia paham madeci sarikwa mengi ajak nari tundra fuang Allah Ta'ala. Ajak nari pasala fuang Allah Ta'ala masuk anu yang kewe rona rampi onangnya rilalang akorange. Allahu waliyul ladina amanu yukharijuhum minaz zulumati ilan nur. Salam malabih ya kaya pada remasif ng Allah Ta'ala narik kumako kwewe kwa dijajang kamakada magi ng Allah Ta'ala na ita-itaywi atan na matapue yang kwewe ri Palestina apan na panapapole patulong na fuang Allah Ta'ala magi na ita-itaywi saman na mayro capu masalangi ya yewe parali pada ipalesu riakatan ning masakta idi tau mata pe hal seperti itu pasti angka atoro quran atoro huang Allah Ta'ala iya de naria jepui yenatu maka dari lalenna ayat lenge ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah sininna tau matape pancajiwi asap barakenge nenia sempajange patulung lauriko ya, asap barakenge itu merupakan simbol sebagai satu usaha ya, mancaji simbol sedi usaha maka dia ini tahu matape narek kotako nakan naki sedi sisa tali asap barating sabak lalang yang ke wadi palapet oleh sisewero akan tetapi perlu kita ingat jangan hanya karena usaha bahwa melok pada lihat tuangi na iya kia na seri dipacin rolai Faduangeng iya ang kewe wadi palapeti boleh rirekero iya na tu na padambang isi tongan-tongan na pasiacin rolangi huang Allah Ta'ala ista'inu bisabri wassalah nasabat detu na suku si tongan-tongan nariko iya roi di arupa tawe usaha mi bawang na deka kaparelaw tuang Mako toro asibalikan na de na suku na reko parelaw doang ni bawang na iya kia de gaga usaha na iya kia iya angkai di mancaji suku pole risetewe usaha na ika merupa tawe utama na idi tau matape umak selenge di samping kita berusaha juga kita barengi dengan doa marilau doang lau rifuang Allah Ta'ala salam lagi yang kaya pada remasir Allah Ta'ala dan saya kira ini merupakan hal yang telah diperhatikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina meskipun nyawana rela ya lau nariko ang kami patetei tepu rilalan atina ya nareko ang kamu patetei ateka iya ang kewe purana ateka keng rilalang atinna la ilaha illallah de gaga huang sangadinna huang Allah Ta'ala kalaupun dari mereka ada beberapa yang gugur di dalamnya mate rigau ang tanah de na sia-sia yakit paha mate
dalam keadaan husnul khatimah, bahkan narik ko bicara agamana mati riga pengkana mati syahid. Umasalam malagi yang kaya pada masuk Allah Ta'ala tase dewi tau mati dalam agamana buang Allah Ta'ala syahid angkai ripasaja ngeribuang Allah Ta'ala onrong mati rilalan nawan wa akhira ia angkai mancaji onrong mapakario rio fada napunani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi tamman makarimal akhlaq li binasayatan thayyibah fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.